Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC Bangphia Tumpini Karbi Anglong Autonomous Council ahem kangthir arlo along semi dingpon tanglo Panbari Darsing Hanse arong along PMAYG ahem so kikim patang pipidet Koilamati along hem kachupang ring apiatum kiswa vupen kachipa jopon jiaphan jerok tongamai kipatupon Piniani gang sama bedalong pen nili beta tharbang phi sami promila chimungpi non bir tang pen archiponitha Pini ja khongpha chiklo ni phainar kep arni Karbi Anglong Autonomous Council Auditorium Hall Akimi Secretariat Building along Akimi Kangmai nominated MEC Bangphliatum semi dengpon tanglo Karbi Anglong arara pharma ningkan pho Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponchi along pinija khongpo ni phainar kebar ni Karbi Anglong Autonomous Council ahem kangthir arlo adap kang sampor phai sirke bapor Dr. Mongwe Rongpi Mukut Mahanta Krishna Bahadur Bhattacharya Chetri Phengpiga Rengmatum Pini India adet kachari arona tengpen ke claim kidam ponchi aphan Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC apharman Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulirar Mohang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Rajuti Swatum athengno semi dingpon tanglo So আমি কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰঙাহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙখনৰ আৰু অধিক আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ পুষ্টত আমি চাৰিওজনে আমাক তেখেতসকলে আৰু দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলে আমাক এই সুবিধাকণ দিছে আৰু মই আৰু আমাৰ কলিগছ আমি চাৰিওজনে আমি আহি থকা দিনত কি ধৰণে সু চিন্তাৰে আৰু সু পৰিৱেশৰ মাজত কাৰ্বি আংলঙখনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে কাৰ্বি আংলঙখন আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰঙাহাং ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন কাৰ্বি আংলঙখনক অসমৰ ভিতৰত তথা ভাৰতৰ আৰু বিশ্বৰ এখন উচ্চ শিখৰত স্থান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি মনোকামনা তাক পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰিওজনে মিলি অশেষ চেষ্টা কৰিম বুলি আমি আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ Lakha Inkora Trok Duarbaguri MEC Constituency Kaparlo Panbari Sarkari Gaubura Darsing Hansi Arongalo PMAYG Ahemso Kiduk Ararphan Pipono Bonsita Hum Troxi Sose Ahemso Pini Aniata Patang Pipidet Duarbaguri Constituency Kaparlo Darsing Hansi Arong Don Trokebra Troxi Ahem Tundo Bangswarong Aparman Kiduk Aratumaphan PMAYG Ahemso Sorkar Pen Hum Troxi Sose Pipa Jirpono Bonsita laso hum troxi ahemso sitame pini arniata parivartana sorkaratum patang pipon pedet labang sahut roratum pherangke thino nangchi thandu na tengki hemso nang piponlo bonsita nang patang pipedet ahemso ke nang lepu boda tin nang paliledet ati nang palepu ahem patang tedet ahem nang lepu tin ke methangsi kachari kachinamna labang so ahemso kikim ponja phan ronga leader dhoni hansesi chipari dengpono bonta pinianianta nang batang pipedet bangso hemso laki ningkan friso se tanglo pusi pherangke thengno chithan pon bangso puthak Duarbagor MEC Richard Tokbilapen VDC chairman Sarkoi Rongphar nangnitum Dhoni hansi ki claim kidam ki chokchi ajok na insai pidon mek nangchi kalite Dhoni hansi ki mangchilang arne sitame labosona saisi claim thu bompo lasi prabjin pen MEC lapen VDC atu contractor Dhoni hansi aphan na insai pibek nangchi Leben Prabjin Pen Hem Sonang Patang Pinang Jipusi Kachuningri Patapon News Text Report Karbi Daily News Non BJP hosila BJP hosila tela bangso hen tang pe miloma tang pa meme non nangli tum thek nangli lo sarnung pi neta na pa nili tum de non roxiang bongke adon ben khirkiya veda dola na pan ke inhap ka video aku nani tu don ang song hem don thek konimo ko hala da ba muti phelang ami thang chi de ting pi neta phelang ami sigidi phelang hem ani phelang chi de tela bangso hem floor pe ni korima floor kuri ke te plaster korima plaster avilo plaster kori ready anung aru tadi ave asonda thak don troxy andala sono di don roxy do eto ning ri lo mane hem floor kuri mate tironche da hem chita mi adon tin ben patang pa misen dia phan chuning ri lo sarluma Pinija Khongpo Chikloni Phai Narkebarni Analo Por Phai Christia Pormolom Koilamati Sarte Ronghang Arong Koilamati LP Skolarong Hem Kachupangring Api Avur Akesopen Kachipa Helopon Thekjiapan Jerok Tokamai Kipadopon
Karbi Anglong District along ki Kadu Kawe Department Hongkebdo Laswang Bongpen Veterinary Department da isilo Lason si Veterinary Department atumta arong ahem Kiduk kelak hemi jangre atum Sorkar Avering Kavedet pen Kiduk deda phaisi ke ong munaga jok Rong arar atum ke Jasmet Jopadap ki Chojia Phan Laben Osomar School Lokapachar li Dunjia Phan Laben Methang ahem si Jo Arkli Jo Phejo Ponjia Phan akenang sot ke dokoga jok Methang ahem Long Hanwe Long Hong Wo Chainong Hai Hui Kachupang Ning Aphai Dopiglo Lasonsi Karbi Anglong Nilip Veterinary Department Karbi Farmers Association TDP Leben KFA Nilip Aro KFA Koilamati Branch atum Chirap Chito Dunsi Bang Phokep Suse Arara tum Chitong Dunsi Ason Awura ke Sopen Kachipajo Ponjia Phan Isi Chirok to Kamai Padopono Laswahut Mai ke Charipon KFA TDP Mai Phu Mohon Bepen Mai Charipono Mailong Alhi Kapachuni Pon KFA TDP Kongchun Bang Amarjit Timung Pensi Pachini Pono Mailong KFA TDP Dhin Chun Bang Joseph Be Veterinary Department Pen Dr. Anthony Bordoloy Prodip Simon Langtuk Hanse Arong Asar Stephen Ronghang KFA Nilip Aro Amaipu Bikrom Togbi Koilamati KFA Branch Amaipu Longbir Kathar Jonasing Ingti Serdihun Kathar Pilapen Ongdung Atum Chitongdun Mailong Rong Robaratum Methang Ahemalong Kachupang Ring Api Atum Keswa Vurpen Kapa Jogjia Phansi Nilitum Lapuson Jaimek Pipono Dowai Hai Hu Jongsi Aporating Pen Bilong Pulote Lahaya Vurpen Jok Tek Popusi Alhia Tum Pen Rodatum Aphan Than Pachini Pon News Text Report Karbi Jene News La silahelo pini apor staminitum tada kasomari LP School Koilamati Hawarong staminitum penangana hem mandai penangana hem humidam penitum penangana bibangenitum god foxa vaccine pipono labangso vaccine kopi posiki piponangko makela hello bituma bura kesopen kipajo gefan labangsinitum klemponlo pen pini apor nitum medicine staminitum pipondi medicine staminon alomso apor staminitum medis alomso kita ni tu medicine da pipon po la si penangana tumbangke nili chuniri kang tung ni tum department ahin pe ka chuniri kang tung la hello ke manghu dam doko asing alang le tum manghu nang ne pinia por tame alang le tum kisumana tum mande praya tumbangke vaccine nang ki pidumbi tum doko ka pheri la pen ka chini ni pe na jok si alang le tum la poson awareness ke pilong le lang tumbang ka chini ni pe na jok alang le tum vaccine bang pi pidet la se jase mera bang ke sarkar pen ake joy ki pi hormu mate alang tum deng no nai polo jase met la ki pi pon pede da the bang alang tum ka phre pen a jok mate ka chini ni pen a jok pusini tum munthi lo